Umbuzo wesibili ubuzile uthi mina-ke nginokuphupha izimbali. Ake sichaze izimbali, kodwa-ke ngaphambi kokuba ngiqhubeke mawukuthi ngale video uyibukela-ke ku-YouTube, ngicela usubscribe. Uma ubukela ku-TikTok, nayi phela ilink kwi-bio, hamba usubscribe ku-YouTube channel lwethu, sihlanganise bakithi u-20k subscribers. Follow ku-TikTok ukuze ungaphuthelwa noma ngabe ngi-live, ubuze noma ngabe liphi ofisa ukulibuza. Izimbali-ke mawukuthi uyaziphupha, lokho kusuke kubika uthando olusha, ukuthi kunomuntu onesifiso sokuthi wena nawe kube khona-ke enikuzamayo, nibone ukuthi nifikaphi. Kanti-ke okunye engakusho ukuthi kubalulekile ukuthi wazi kabanzi ukuthi amaphupho oba nawo abika ukuthini ezimpilweni zakho, ebese-ke lokhu abadala bakutshela khona ukuthi ukwenze ebese uyakwenza. Bengicela ukuthi ningakhohlwa ukusifollowa, nisubscribe ku-YouTube, nisale kahle.